Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 20 сентябрь 2020 жыл күнгө жекшемби. Авторынок район. Бул чыгарылышта биз сиздерге жол жээгиндеги унааларды тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Эгерде биздин каналда алгачкылардан болуп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө катталуу баскычын баса кетиңиз. Лайкты басыңыз, ой пикирди комментарийге жазыңыз. Биз баштадык. Көрүп турганыңыздардай унаа базарга бүгүн сатыла турган унаалар дагы аябай көп чыккан. Ошону менен бирге ала турган адамдар дагы көп. Биз көп узатпай баштадык. Ушул унаадан тартып баштайын. BMW 520 плита, газ, бензин, жылы 95, объем 2, басы 210 миң сом. Ал эми доллар менен эсептегенде 2600 доллар. Телефон номеру 0730 42 30. Honda Fit. Толук маалымат. Жылы 2002, объем 1.3, басы 4300 доллар. Телефон номеру 0709 19 01 01. Passat B3. Толук маалымат. Жылы 89, объем 1.8, коробка механика, басы 110 миң сом. Номеру 0705 35 37 45. Байке, канча деп атасыз унаңызды? Болор басы. Болор басы 100 миң сом. Audi A4. Толук маалымат. Жылы 95, объем 2.6, коробка автомат, расход 11-12 литр, басы 110 миң сом. Номеру 0704 24 50 31. Ким экен унаанын ээси? Сиздер эмеспи? Toyota Mark 2. Толук маалымат. Жылы 95, объем 2, газ, бензин, коробка автомат, басы 3500 сом. Телефон номеру 0704 09 07 73. Салону. Канча байке болор басы? Канчага бересиз? 300. Болор басы 3300 доллар. Nissan March. Толук маалымат. Пробег 990 миң километр. Басы 220 миң сом. Жылы 2002. Расход 5 литр. Телефон номеру 0505 47 23 23. Канча байке болор басы? Болор басы 200 миң сом. Капризный жери жок. Nexia 2. Жылы 2010, объем 1.5, коробка механика, расход 5-7 литр, басы 130 миң сом. Номеру 0508 02 03 38. Салону.
Kança bayke bolor bası? Bolor bası 115 ming so'm. Honda Odyssey. Жылы 2000, объем 2.3, басы 4500 доллар, номері 0707 21 86 11. Қанша байка болор басы? 4.3'e verem. 4.3'e бересіз. Эме капризный жери жоқ. Eşte жоқ. Алған адам жөн эле бензин құйып айдаш керек. Айдаш керек, болды. Болды. Nissan Almera. Жылы 96, объем 1.6, басы 160 миң сом, коробка автомат, номері 0703 87 01 87. Колос. Толық маалымат жылы 2003, объем 1.2, коробка автомат, расход 5-6 литр, басы 200 миң сом, номері 0703 87 01 87. Mazda 323, толық маалымат, жылы 2003, телефон номері 0709 49 49 94. Байке, қанша болор басы? Болор басы 193 дейт, кондиционер бардығы бар. Бар иштейт, басы 190 миң сом. Болор басы 190 миң сом. ВАЗ 2107, басы 130 миң сом дейт, толық маалымат жылы 2006, объем 1.6, 5 ступка, телефон номері 0500 25 49 86. Мотор жағындағы тартып қойайын. Болор басы қанша? 120. 120, 120 миң сом. Болор басы. BMW. Срочно сатылат. Толық маалымат жылы 92, объем 1.6, басы 120 миң сом. Болор басы, телефон номері 0501 601 360. ВАЗ 2104, толық маалымат жылы 2007, объем 1.5, расход 5-6 литр, басы 135 миң сом, телефон номері 0708 89 39 99. Ассаламу алейкум. Қанша байка болор басы? Уступку сделай. Хорошо. Скидкасы бар, ступка бар дейт. Mercedes-Benz S180, толық маалымат жылы 94, объем 1.8, плита, коробка механика, расход 8-9 литр, басы 190 миң сом, номері 0709 19 33 99. Üstünde lük var. Bolor bası қанша? 180 миң сомдон кеми жоқ дейт.